تعالى أحلى النكاح وندب إليه حرم الصفة وعلى العذاب العظيم عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai Sugiono bin Mainario almarhum, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsaqin bil ma'ruf wa tasrihil ihsan fa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'sha takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Wahai Sugiono bin Mainario almarhum, berdasarkan taukil wali atau kuasa wali dari saudara Sulaiman Pali dengan ikhlas menyerahkan kuasa walinya kepada saya untuk menikahkan atau mengawinkan saudara kandungnya yang bernama Sunarti Pali binti Yusuf Pali almarhum dengan engkau. Maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya menikahkan Sunarti Pali binti Yusuf Pali almarhum dengan engkau dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma alaqta bainahuma kama alaqta baina Adam wa Hawa. Allahumma alaqta bainahuma kama alaqta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alaqta bainahuma kama alaqta baina Yusuf wa Sulaiman. Allahumma alaqta bainahuma kama alaqta baina